Uh, Hello everyone, welcome back to 7th Speed Manipur. Ngasi 7th Speed Manipur gi no video amaga loina na ngasi myang ge pham da purga lakchari bisi khoigi IMA e-vehicle gi khoigi sida showroom ama lai jare ko sigi ngasi gi e-vehicle amadi khoi car studio gi tang da samlapa details video ama sum semjabane ko ado mafam je location je ya be rajar ke sidum thari ko minutong not e was near khoigi mangal life Impal East Mangal Life Care da adagi Mangal Life Care na sida leichere ko sida urisi Mangal Life Care oideni ko sigi building je sigi hek maning side ta habitare adel asigi size na khoi minutong khoi ge rock climbing gi keno ga urje sigi som maning side dum leirabni ko ado sigi ngasigi details habitare this video habitare adum yengminaraga khangminarane eda yamna interesting oiba khoi car gi khoi gi matang da su khoi accessory ko accessory habdi khoi gi car parlor gi habtare yamna mong ta ba khoi gi car da parlor to ba chinau sing gi da makta pamba dimak sida loina ma dum ayamba loi phangani habtare ado mathang yengminaraga khangminarse sangaga ko adoga khoi sida su khoi gi EV gi rickshaw si lei ko sigi detail su khangminar se ado sida lei ba sari myam sigi su kana ba su dum khangminar si ko se ado magi product sing smile lei re aduga ayamba product sida display to da ba ko gi car gi ko gi camera 360 degree camera ko adegi makhal ayamba sikan yamna trending oiba accessories ko loinamak available dum loi oigani ko adum ai description dum my contact number yaw ni ko jeng bi ya ne adagi som na kan da mo khoi gi office site tare ko na lai gani ko video si or si ko ahan bada khoi gi sir hai tare khoi gi sigi manager in lai bi ne maki ham da introduction masam tang yam da hajar ke ko hamdang habiro yam ai sa ai gaming se samna roda ai chwa samthen deni lai famna adoga IMA e-vehicle and car studio sigi sales manager wena lai jabani mafam seda okay ngasigi maruina ngasigi video sidai koina khanga doise ai gi hek khoi manakta leiriba koi gi EV gi rickshaw ja sigi magi koi gi maram da habata sigi maram da amadi magi tongan ba unique magi specification ko koi myam na hen pamna ga do ba feature kari ga yauri habdi matang su pulap details se ai matang sum koi sa dagi tawraga matang yam da share to bu rong sab lo jage ado okay adudi ahamada koi gi gari sigi matang da habet samlapa amtang haibiyo gari se khoina pulap sida assemble to jabane khoi sana mafam sida asade adagi challa product gari se shop taningai damakta adoga khoina gari se feature har ga de sida battery mari ni sida lakadoi feature se battery mari 140 ampere lakani battery mari battery mari 140 ampere sida battery mari adoga 48 volt ta doiba gari se capacity mafuta si gari se khena ba se sese body am thin linge do hoji channel baduga motor controller na singba motor se sida 1250 lakane battery manga ge power hai tare battery mari sida battery mari sida battery manga ge power motor oigane ba unique manipur da yam tang na de kana amta da pande hai ba poche 1250 motor pan ba ai aduga controller se se muga 60 volt de agona kai gumba battery mari sida ge manga da mo upgrade to hai tare ka de without any problem yaudana just only charger and battery ama khatang hapsilaga adugi change upgrade to ya bagi khudong chabal laiba si gari sida battery mari sida okay adaida seida mayam na khanging dise hairiba EV gi rickshaw seida magi mileage ama mayam na yam khanging ga do pot ama lei ko khoi gi range habi tare masi kyamu mileage battery mari da 120 dena 140 holai battery mari da battery mari da 120 de 140 volt 140 company ne pibani asem company gi mileage ni ko in hajar isina real da de asem ba de 150 da ma sel amu henkal ka to ne ba henkal leba company ne moi limit ama thamjaba gi wane ba ko ado asem ba gi chen ba de 150 gi average min dum sel leba feedback ikoina lauba kan da hade okay aduga magi feedback lauba kan da aduga charging gi mai matam je masi kyamu ki habet
At least 6 to 7 hours sang je hadi lead acid oi bane na ko charging charge tawi matam 6 to 7 hours sang complete oi bata aduga seisda yamna hangningadauba wahang amana koi gari si gi akoi yaraktaba adagi any part availability tasena gadi adugi khudong chabasi loimak leigadra kamai every khudong cha ta khudong gari si every mafam amada ya da tangai fadan singakpagi singba fu problem oire adu phau de akoi customer si support lai customer support lai de customer support lai bhai means akoi stegi mechanic puraga mafam da fall bhauna raga adu akoi customer puraga mechanic puraga chatlaga mafam da semaga adum adu ki khudong cha ko pijari every simani pura kanam da e vehicle sales tawriba mina kanam da si service piro akoi just we are like a family hai tare ko adi e-rickshaw thau mi ji kana na pun ge ne laitaba lairang gi ha than ga da thau bune du ne koina moi da awa ba kaino ji ambu piba oide koina yam relation good relation da submin na ne akoi customer sing yam mari se yam phan ha ta na tasena good relation with customer and the dukan with our store hai ta okay okay yam nuai jare aduga sigi tongan ba magi unique oiba feature mayam na sida pamnari se sigi maram amani dang tanga clear oina thambiram sida unique oina mayam na pamnari se atai na pam maru oina soccer si koi e vehicle sigi da har gadi soccer hai ba ko si mayam na pamnari po to ka khena bam lai ra sida ko aduga second point ta sigi maka da motor lai gani ko motor si koi ge 1200 atai battery mari da to pa mafam da pan ba kan da at least 900 khatang pa le ba ko koi da 1200 pa le ba ato pa da 9000 di hen bam 9000 natraga 100 1000 si di hen bam pholai te ba koi da 1200 la kan ni aduga controller sina 48 bol la ga so si ni unique feature hai koi asma si this si manipur na leading sales e-vehicle hai tar ji manipur kwai di pamnar ba gari moi adu pamnar si kari gina ba kanda speed so adum at least 50 maximum the 50 photom chele 50 55 chele ba atop e-rickshaw da si 50 over speed am pholai te ba sigi series category sida sigi magi keno sida sigi category sida category sida okay aduga koi gi hariba sigi e-rickshaw sigi magi price tuma habetang mayam da habira sida model ahum la kan ni ko sida si battery mari ni sigi price 165 la gani 1.65 without registration charge registration extra charge la kan ni doga battery manga gi body da battery mari ha pa ko adu na 175 la kan ni doga battery manga da na 195 without registration extra charge registration na extra charge oi ga ba okay mathang da zik la ka doi sina mo khoi gi IMA EV vehicle and car studio gi mathang na khoi car studio gi ne la ka doi se car studio sida zik sida tawri se kari kari tawge maroina akoi da A to Z hai tar A to Z means benign wrapping to ba car si wrap to ba aduga customization even i100 te horaga BMW phoge thak ta koi customization to jai adu every accessories modification gi oina accessories loina mafan suna phangbi gani mafam sida IMA e-vehicles and cars te mafam sida phangbi gani sidai da lai ba product sing ji habit sida lai sing gi habit samlapa details khara dum utpa yai go dum ya adu si lai sing gi mathang da habit so apa kai kai oidino habit dang habi ba ya gadra thama habi ro ne akoi store da lai se sina akoi ge gear handle ni ge momo company gi se asida makhal manga tu lai color so makhal manga tu lai re aduga asi customize to ya poni sporty look oi doi re si adu mathang da akoi ge offer gi converter sound converter so lai re sina perfume gi item ngak tani aduga si sina ya unique oi sina akoi ge car restraint ni pote akoi ge chungong gum ba ge gum sara ga dum lang thaba ya ba adum ba si gi khwai unique oi sina light oi pot ne ba light ngan ba ita chumna gi samsam ba gi na ta ba masi hangat pa kan da akoi ge light masa gi light ngan boy doi ni aduna manung ji yamna phajan bai tare phata pa thadar ga so phajaba po da thadan bai tare yam phajaba po ma adum lai re adu si ju perfume ni adu sina ko ge bumper clip ni bumper je ko ge clip si tek po play na
ꯑꯗꯨ ꯕꯝꯄꯔ ꯀ꯭ꯂꯤꯞꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯅ ꯕꯝꯄꯔꯁꯤ ꯅꯣꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯔꯣꯏꯕ ꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨ ꯐꯥꯕꯗꯗꯤ ꯐꯖꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯕꯝꯄꯔ ꯀ꯭ꯂꯤꯞ ꯍꯥꯞꯄꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯇꯤ ꯂꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯕꯝꯄꯔꯒ ꯕꯣꯗꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯞꯁꯟꯅꯅ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯤꯌꯟꯁ ꯂꯥꯏꯠꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯂꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁ ꯔꯣꯏꯗꯒ ꯍꯥꯞꯄ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯂꯥꯏꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯊꯪ ꯁꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯂꯥꯏꯠꯅꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯍꯦꯗ ꯂꯥꯏꯠꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯞ ꯂꯥꯏꯠ ꯆꯦꯟꯕꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯗꯣꯔ ꯒꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯎꯟꯒꯤ ꯑꯣꯛꯁ ꯀꯦꯕꯜ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯞ ꯍꯣꯜꯗꯔꯅꯤ ꯀꯞ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯕꯗꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯞ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯗꯀꯤ ꯐꯦꯟꯗꯔꯒꯤ ꯖꯤꯞꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯐꯦꯟꯗꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯗꯁꯕꯤꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯄꯦꯗꯜꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯇꯤ ꯂꯨꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯤꯐꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯠ ꯌꯥꯎꯕꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯜꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯕꯥꯔꯅꯥꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤꯅ ꯄꯨꯁꯄꯇꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯄꯨꯁꯄꯇꯝ ꯀꯣꯕꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯨꯁꯄꯇꯝ ꯀꯣꯕꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯇꯝꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯇꯤ ꯂꯨꯛ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯞꯄ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯇꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤ ꯅꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯂꯨꯛ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯅꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯅ ꯕꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯔꯅꯥꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯔꯅꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯏꯂꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯕꯥꯔꯅꯥ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯦꯇꯦꯁꯇꯣ ꯕꯥꯔꯅꯥ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯦꯇꯦꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯨ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯅꯤ ꯁꯤ ABS ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯅꯤ ꯐꯥꯏꯕꯔꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯦꯇꯦꯁꯀꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯤ ꯕꯥꯔꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯔꯅꯥ ꯑꯔꯤꯕꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯅꯧꯕꯒꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯈꯥꯏ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯦꯗꯥꯟ ꯀꯥꯔꯒꯤꯅꯤ ꯁꯦꯗꯥꯟ ꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯏꯂꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ LED ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯠ ꯉꯥꯟꯕꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯀꯥꯈꯠꯐꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯦꯟꯁꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯎꯅꯉꯥꯏ ꯀꯩꯗꯣ ꯍꯣꯔꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯈꯜ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯝꯕꯤꯌꯟ ꯂꯥꯏꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯨꯐꯔꯒꯤ ꯋꯥꯌꯔꯤꯡ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯞ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯋꯤꯐꯀꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯜ ꯕꯥꯔꯅꯥꯒꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯂꯩ ꯗꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯀꯤ ꯂꯥꯏꯠ ꯉꯥꯟꯕꯤꯅꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ ꯀꯣꯚꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯝꯔꯦꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯥꯝꯔꯦꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕꯅꯤ ꯑꯥꯝꯔꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯥꯝꯔꯦꯁꯁꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯒꯦꯗꯨ ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯦꯗꯖꯁꯇꯦꯕꯜꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯉꯥꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯕꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯒꯁꯨ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯒꯨꯝꯕ ꯄꯔꯁꯀꯨꯝꯕ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗ ꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯗꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯍꯦꯟꯗꯜꯒꯤ ꯀꯣꯚꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯗꯣꯔ ꯒꯥꯔꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯀꯜ ꯑꯦꯟ ꯀꯥꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯖꯁꯦ ꯀꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐ꯭ꯔꯤꯖ ꯍꯥꯞꯄꯒꯁꯦ ꯑꯇꯥꯡꯕꯗ ꯍꯥꯞꯅꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯖꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯛꯏꯁꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ 800ꯇꯕꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏ 800ꯇ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯦꯅꯤ 800ꯇ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯆꯧꯕꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯅꯤ ꯏꯪꯍꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯁꯥꯍꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅꯦꯕ ꯁꯤꯖꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯐꯔꯦ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯕꯦꯜꯅꯤ ꯕꯝꯄꯔꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯍꯥꯞꯅꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯜ ꯌꯥꯝ ꯈꯔ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯇꯤ ꯂꯨꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯣꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯣꯠꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟꯅꯔꯒ ꯀꯥꯟꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯇꯩꯊꯣꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯛꯁꯟꯕ ꯈꯣꯠꯆꯟꯕ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏꯕ ꯁꯤꯅ ꯇꯩꯊꯣꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯆꯨꯞꯁꯜꯂꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯪꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯂꯪꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯥꯝꯃ ꯀꯥꯟꯗ ꯇꯩꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯀꯥꯔꯄꯦꯠ ꯀꯩꯀꯩ ꯃꯣꯠꯄꯗꯨꯒꯤ ꯇꯩꯊꯣꯛꯅꯉꯥꯏ ꯕ꯭ꯔꯁꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯊꯪꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯅ ꯑꯦꯂꯣꯏ ꯀꯩꯀꯩ ꯀꯥꯞꯅꯉꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯀꯜ ꯑꯦꯟ ꯀꯥꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯂꯣꯏꯒꯤ ꯔꯪ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯞꯅꯤꯡꯕ ꯈꯣꯠꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯥꯞꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯪꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯐꯦꯟꯗꯔꯒꯤꯗ ꯅꯛꯅꯉꯥꯏ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯇꯤ ꯂꯨꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯍꯦꯟꯗꯜꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯀꯣꯚꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯀꯣꯚꯔ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯆ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯁꯤ ꯀꯂꯔꯁꯨ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯏꯖꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯅꯤ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯐꯣꯛ ꯐꯤल्मꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯪꯕꯗ ꯁꯥꯏꯗꯀꯤꯗ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯏड ꯒ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯛꯁꯟꯗꯅꯕꯗꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯁꯥꯏड ꯒ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯅꯞꯅꯉꯥꯏꯅꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅ ꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅ ꯎꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯟꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯈꯣꯠꯂꯤꯒꯦꯁꯦ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯃꯤꯔꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯥꯅꯤ ꯁꯦꯐꯇꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ
aduga ima e-vehicle and car studio je ko e-rickshaw gi part chu dum play e-rickshaw gi part na e-rickshaw gi song gi e-rickshaw gi part ni ni ko gi season ko gi side glass ni aduga ma gi thau ke gi ama brake ki horn ke gi ama aduga only ago me amna ko gi gear lak to yawe ba accelerator si gear lak to yawi ado ko ni tongan gear paning mi na gear pan gi su ya ba chumna gi cham na pan gi su ya ba ani thona lei ba gear hai bam ga nan accelerator hai bam ga ado accelerator gi su lei ado so extra paning ba any accessories e-rickshaw gi su loi lei re sita ko gi ima e-vehicle gi e-rickshaw gi magi part availability amadi magi service center je asida dum laibra du magi service center je kamaina tauge magi maong je details kitang habiyo. Okay. IMA e-vehicles and car studio seda afam seda koi e-rickshaw ki repairing ki khudong chab su phangbigani amana makhal khuding mak e-rickshaw haiba sigi makhal khuding mak ki part afam seda phangbigani koi da phangiba e-rickshaw sikak natana ani atopa je ki matam da manipur da e-rickshaw sambam jamna tang hai tare sengar kanda ado tang se koi khudong chada ba si mayok na si ko khani ngai gida mata ima e-vehicle service na company dagi tharak pami hadi when train hai tare ko when train torba company gi mechanic hai tare ko afaba anal sem sa pigani ima e-vehicle seda phangbigani parts spare part every spare e-vehicle gi spare part hai tare mafam seda phangbigani. Okay. 7 speed beers में हम जो नुंगाइबो पाव माना अखोई स्टोर सिगी होइना ई स्कूटी अमदि ऑटो व्हीकल्स ऑटो मान व्हीकल टाइप से अथवा मतम द अखोई स्टोर से लागनी मैमना होजे प्री बुक तवा हाउबे की खुदों चापी जरे प्री बुकिंग सो मैम तवसु यावरे अथवा मतम द 7 स्पीड मणिपुर यंगबिबो मैम सिंगना लाख शेयर तबिरगा अखोई की इमा व्हीकल्स अमदि कार स्टूडियो सेबो लाख सपोर्ट तव हाइदना 7 स्पीड मणिपुर माइकै दिगी निसिंजर. Okay, ngasi gi akoi gi ima EV akoi gi vehicle gi sidal lejar ko ima vehicle gi akoi gi car studio gi details video myam da hapet samlap details ko myam na kan jaga matung da akoi gi mafam jigi asigi showroom jigi contact details ha batara ai sungjoi choi na ai description da hapcharam ge da contact to wir kan da akoi gi showroom jigi details adom na hangbining ba doubt leibasing do adida fadana gyan ta na dum hangbi aduga mayam da tongan ba wahom amtanga kogi showroom sigi maikai degi haiba tare ado aigi channel se yengbiraga lakpa chinau sing gi damak ta tongan ba showroom site gi tongan ba special discount khara bijagani na takpire aduna mayam sungai chodna lakpio aduga discount se grab long sabje lobi wa haijari.